ka shawara straight ka nnete ban ratang le yena hlapile ka shawara wa tseba e tshwana le ha ka straight ka nnete ya dutseng pele ha o ya sampentiki a re tsebe re tlo reng ka yena ka nnete. God bless you. Modimo le bless ana rona e se le 100 rand e tla ile jwale fela mpho ha ka re ha le nyolle na ka pa batho ba le betsa ka ba nyolla tšhelete. Thank you e tlisa thank you le mele le la mosadi a sena monna o re hula a ke tsona re hula 50 ka o tswa 200 jalo batla o ikgotlisetsa se ke eme pela hae mona. Thank you iska tabo wa tsa tshwantse ke bone di wallet tsa nna ka hare wena hlabisa dihlong o ntena hampe ka nnete. Thank you ngwana rona. God bless you. O se motle man o motle mpa itlhakela monna fela motle tena hantle ka nnete le yena o mpa hloka monna wa tseba ka bona le yena wena. God bless you. Miss Kat o grand. Thank you Miss Kat. Ba ipapantse nna ha kana ebile le tshintsa le ka mahlong ha ke le atumela hey thank you that le tshintsa le nkgalmela ka mahlo re ke se ka atumela pela lo tabetse bo o shaku boy le nthiba ka mahlo re ha se ka tlo re batla tšhelete ke vula mlomo ya. Thank you that yena e bitswa vula mlomo ya. Thank you that God bless you. Yena e bitswa imbazalwane a ke lutlwe yena e bitswa vula mlomo ya. Go tswa le mpha tsena ke batla bona re ke tlo re raha kae ke re raha nyane ka pa ke ra raho mbabe. I love you. Aphosa re lebetse re thabetse o bona ka ra kereke o botla ka jana sena se ka reng ke sa lefu. Love you manaka. Shepherd Pebani ke utlwile le na le di changes ne tsa tsinde. Okay God bless you. Mina maina thank you batho ba mosebela batla tla ne. God bless you. Kwa kaza ba samba tšhelete wena tebo ha mpe tšhelete ana fokolo wa jola no o bana motho a ka qala dula tshonne tebo anyala o ka matsao tebo tlo kwa tebo bilo nyala ke so nyale modimo tebo anyala o tshwetse mosadi kae e tricky ya tebo o tshwetse mosadi kae and then very pause and then very bua after nakonyana and then after nakonyana re bua ba re nyalana be ke re tlo go nyalana just abare le nyalane and then nna ka ke ke ba ena re iteng nyalana le nyalane a kopa lenyalo which is ke yona ntho ntse ke e batla le nna o ne metse fela dumela hore se ka go sunana fuck on a le so senane that time that time okay so ke na go ka lutlwana no nka re re kopane no a se re bua ntho tsa di mma o ka tshwana le nna yo wa hloleha se le kopane no se bile o nyala wa hloleha we le kopane le ntebo pastor nka re kopane it's about 2 weeks now
ke a nahana. Le teng re bua ka ntho tsa di-marriage. Tebo. Ape ke tenne pastor gale ke jola nna so ke tenne serious. Serious. Tebo hloka buwa matsoho le nna mpe matsoho re beane matsoho. Yeah. Yeah. Now le mare le hloka le tshwantse le etse counseling. Ke yona ntho ntse ke bua le Seleke ke buile le yena cause ne ke batlile o tla re tlo nyallana mo kerekeng mo so o Seleke o na itse o tla bua le yena and then re utlwa re Tebo re thusa. no understand the pastor ke re kopane before Tebo mathata ya mangata. Tebo mathata wa mangata ngata. Tebo tshwantse re dile fatshe re bueng guys. We need to talk mara ke tla le create la opportunity ya re tlo dula fatshe. You know bazalwane, this thing ya lenyalo it's very very dangerous. Lenyalo le di relationship, those things are very dangerous. What di etsang? You choose wrong and you enter to the marriage. Then how eta ho tswa? Ke kopa mphento. Ntlele fela mobu. Santa. Itsela ka Sejane. Sejane fela. Bikinyana fela ya Santa itsele mo. Ke sona se wena o tsepang. Dite tsa bodi manyalo le di relationship. Diso e tshwaranga. Ganme omme. Dietsa so o ya o le so ne o ya o le jwang o le so ona le possibility ya hore ha o khutla o tlo khutla o so le so wa kena then ha o tswa o tswa o so le so the relationship le manyalo di le matsa kore di hona le batho ba o lo kena o bo o ithola dintho di sa tsamaye hantle bo tswa ha o tswa o tla o so le so itsatsa ya hana o dula Sunday next ba tlo etsa ka seretse mara o tswa that is why rena le batho ba ntse ba limetse until today le ngutla ba tsona hona le batho ba ntse ba etsa jwang ba limetse until today ba soka ba recover. Why? Re ka dinka hanyane bo di break up bo divorce re ka dinka hanyane mare di na le ntwe di etsang bophelong ba motho ntho tsene di lematsa motho ka tseleng o hlotseng modimo ka ke khalmela ka lebitso la Jesu no tsitsa mahle ya mo o tla tseng ya teng tswa dingata re tla tseba hore di rongwetse ke mara di tlo le etsa next so that is why ho leng kotsi ho ya lenyalong because o kana khutla mano so limetse haholo and jalo o khutla o so limetse wa tsa ho etsang mpotse o etsang o tsamaya o so na le leqeba mohlang o fihla mothong ye mong ha le bona re sa loki tsena manyalo le di relationshiping ke maqeba now ha o fihla o tlo thola hore o ka lo nyala ka ntu lo I destroy ha o qeta lo I destroy mohlang o re ngwanyala o thole hore o so limetse haholo ha o sa kgona ho fita manyalo o botsa ditsempela ha batle nix no mo botse mo botse ha batle nix ba mo trapile pelo yena ditaka tsa hae botse bompho batle nix no so ho kotsi that is all le bohloka hore
re thusagale. We need counseling before re kena. We also need counseling la re tswa. We need counseling. And ntho ngwa peresa inkeleng hlongwa tseba ke hore solang if una le kelello ya ho nyalwa one day o hloqalelle ho equip to equip yourself. To equip yourself. Now, runa wa tsa retsa o dutse bona jolo ntse batla lenyalo but ha o research, ha o etse nix, ha ona knowledge, ha ona nix. Wa ijwalla fela, wa ijwalla. Then tiki lenyalo le fihla mona o se ready. O sa tsebe le di challenges tsa lenyalo. Tiki. O so itahlela ka hare. O sane 1 to 3 bits so tswile because le tlile o sa ipreparela because ntse ke share la motho no ke re na le woman kapa ke re na le basadi ne e tlwele yona ntho e mpe ba nhlomela women re na le basadi then be re ba le bomme be re ba le ba fumahadi kapa ke re wife re ba le wife a ke le bua ka English king women and what and mother and wives ne the same way re na le fathers re na le men, fathers and husband ne now ka bomadimabe when you are a man a man o na le being a man ho na le the characters ke batlo tsona ke ngapi you are ho na le di requirement kapa re the requirement tsa ho ba a father le ho ba a husband ke ne ke batla jwalo ho na le di requirement tsa ho ba a father and to be a husband. Now the same way ho na le di requirements tsa ho ba a mother and wife. Being a wife who require dintho tse itseng. And tse sa tshwaneng le tsa ho ba a woman. Tse sa tshwaneng le ho ba a mother. A di tshwana. Ka mokgwa le ratang banna se le tonne mahlo to bopontsho e mong ha nne lenyalo a balela ka mora dipikara so that is the problem ya hore we hona le di requirements tse hlokala e tlwele no tsena e tlwele etsa next a gore ke khalmele le ya netswile ke khalmela tswa wena in Jesus' name. Puma. Now, when are the requirements? Now, most ya batho ba batlang ho nyala, ba batla ho nyala, but they don't know the requirements tsa tse hlokahalang to be a husband. Le basadi ba batla ho nyalwa, but they don't understand the requirements tsa ho ba a wife. Now, that is why when also fihla o ba a wife, honna, o sa tsebe the expectation, the responsibility di eng. Ha e se ile nna jwale ya reng wena ya senga o ruta. O feel offended somewhere somehow. O feel I want to change you. O feel I'm a difficult person. Because now ke toxic. Because now ke nna jwale ya tshwantseng a rute ho ba a wife. Now, ha e se le boikarabelo ba ka ho ruta hore o be wife, ke mane mo e leng bothata jwale. Ai monna wa ntena
o batla mpolella ke apare jwang ene nna ka nnete ha ke bone nix ka moaparo wa ka eng because now ke nna jwale we feel nna that task ya ho ruta hore ke eng ho ba a wife the same way tsa mo ruta tsa mo nka just a man o bo batla o mo etsa a husband o tla sebetsa ntate o botsa basadi ba bangata ba theohetse no o theohetse o rutana le mokaubere wa gale wa ntho sa batleng go change ntate legend ntho a gale we ruta o ba a husband ke that is why ke mathata manyalo mona basana ana a hlotseng ke mosebetsi because one of the thing re bolayang hona le batho ba batlang go nyalwa mara until today ha tse bo batla ke di fidinto ebile ha research ha boots ha ile counseling hore kapa kopana le runa go re botsa re mara tate moruti ke batla go nyalwa in the future what are the things tse tshwantseng ke preparele tsona what are the things tse tshwantseng ke itukisetse tsona mo etsa mo hlanka nyalwang re hla fela re thuso tla o trapa lenyalo ngwana ka tla ha o soka o galla o thwasa matsatsing a fitile le kutla re ka re ke nka neo ya mme wa ka ya bosa ngoma kutlo le entrapile ntho tsa ka ntate tla o trapa o rutlo o galla o thwasa ka nne dutlo re ha ikhola utlwa o hopotse badimo so that is why ke ipetella ke be ke di tloella that is why when you marry from the royal family banana ba the royal family ba rutwa ho ba a wife because what's bana re ba tlo nyalwa ba rutwa se nnete ba tsona le the kings king bashanyana ba bitswang the prince di rutwa ho ba di husband ke runa fela I don't even that ba bang ba runa mona o ntso tloa dintho tsa bongwanana di mading ene ngwanana la o so le 40 na le banana ba ke ngwanana ngwa ka 40 years ke ngwanana ngwa mo shebe pela ha mo ngwa ke tere ha o tlo mohlang o reng ho yena baby ska tina tjena ska etsa tjena aba utlwa re ha utlwe ntso re o ra utlwa re ha utlwe ntso re ha re baby mare moso mo khutshwanyana o tisitse o hlaitse diropa aba o re utlwa o mosukela because ntwane ya bongwanana e mading ke ngwanana ngwa yes bashanyana sha wa 50 years sha bashanyana sha ntho ga o ra ona tswekira ba roma re rekile kgoding e fitile mo se feletse ka tshekile tate mosese nate ya ntate moruti ka o fela ona mantsane ke mantswe a boima a tswang ho motho a ileng a nyala e mo ke phoso tlohela nthwena taba ke ntse ke le tseleng yona ena lenyalo empa ke kopana le motho e reng ha ke bua le yena a batlo ra e kwana Wala ntate mosese a kopana le batho ba sa mo mameleng a le moka ntate mosese lela wa lara ha o bua le mo ba topola molomo ene o bua nnete ho na le batho ba topola molomo la gore ho na le batho nna ba sa bana ke batho bua maka and because ntho re shapang gore ditlwaelo tsena tse re dinkang ha se tse hlokala lenyalong ene re tlo ya ka tsona kae lenyalong yo a le nkutlo wa tsang it's like ntho ane ne re etsiswa sekolong
re rutwa ka ditsia re rutwa ka bononyana tse pedi di sebetsa ka nonyana tse pedi no hale re shapela dinonyana tse pedi nonyana tse pedi hodima sefate e kae di sebetsa kae no nonyana tse pedi ra shapua ra topela dinonyana tse pedi hodima sefate di sebetsa kae re dutse ka dinonyana tse pedi hodima sefate re dutse ka knowledge ya teng so hona le ditlwaelo tse ka reng ha o ka e tlwaela bomadimabe gore mo yang teng ha e tlo hlokahala ntho o tlo re that is the problem o tlo etsa jwang if tlwaelo eno ya hao ene batho ba batla o etsang ya o qetela ba batla o amohelwa ka ditlwaelo tsa bona and o thole re tlwaelo hao e good for wena but not for the marriage and for the partner again ai pontsho wa ngwala ngwanaka ke a o tseba wena o tlo mphoqa hle the habit tse ding they are good for wena it's like wena o tlwaetse gore o se motho potse ha o bue o bana ba buang ka bo 12 o se ntate bo kopana le monna ntho e batlang go bua no o bontse gore ke kopa control nna ke bua ka bo 12 ke ntho ka reng ice guava ke la bona ice guava ha o kgone mo mona pele qhibidi ya hanyane ice guava tshwantse tlwele qhibidi ya hanyane gore kgone e mo mona otherwise tshwantse forced away o tlanye fatshe kuku that is why le di taxi ba kala utlo stulo sa taxi sella kuku ha o re wa sheba motho shapanya yo ntho e bitswang ice guava o batla email te kankane I'm telling you bazana and ditlwaelo tsena ke tsena tse tlo re khutlisa manyalo di tlo re khutlisa ka sehlohi sentse re tlo khutla manyalo re tlo ya because o ya ka tlwaelo e o tla thola gore ha e tlose re etse jwang jwala rona re batla o qoqa re batla le ditshebeletso tsa masepala re etsa jwang jwale re eme jwale le nkutla batho ba holo service delivery ho phuta di matlakala le nkutla batho ba holo ba re le etsa jwang mare ka ra le mfrustata motho ba re no nna ke kopa ntwele ke ha ke right ha ke se right kopa you must give me time jwang ke lenyalo mona tshwantse re qoqe ke na le ditho tse ke batla go di tseba re na le ditho tse tshwantse re di discuss no nna ke kopa mphe nako ha ke right no ke tla bana right ana go ntse tsamaya dulang le bang lona ba ntse ba bua dinonsonse jwalo se ke la tlo re tena ka re mo e mo ka re ka mo re I'm telling you bazalwa bona ke na le pelo nyane ke kwata ka speed e right when you are alone what about mohlango lo phela le motho mo ka pelo nyane o tlo etsang ka pelo ya hao that is why we are ene ba ba o tlo thola re tlo dula ka nkane manyalo ngakre mara o re wa sheba there is no marriage you are miserable le monna o le miserable because ke engwe ya dintho tse re di etsang tse o thola gore ha re etswe manyalong but there is nothing good ka lenyalo le lao nothing good ene batho ba tsula e gona hle ntho ya gore e senang khotso le wena self go re fumana gore o batla ntho ngwe le ngwe ka le utswetsang khotso ka ra lenyalo kwatetse botaba gore ha wa bua le nna ha wa mfounela ntse o tla fihla ka korapase ba isa njetsa motho kwatetse gore fihlile late ka 15 minutes kwatile hona le batho ba sa rateng khotso yeno ke yeno ditsepela hao kwatelwa ntho ngwe le ngwe hona le batho ba kwatela ntho ngwe le ngwe engwe le ngwe wa kwata wa react wa kwata o pilinyane wa ngala wetsa re tswa ho tsona they did not work for us ke rona bana re bile re a tsufala ngwanaka ha re so nyale le tsatsing lena ke dintho tseo le nna ne ke le pilenyane hampe ke engwe ya dintho tse nsutlile nna hore ke se ka nyala ene re ene engwe o tsebe pilenyane etsa eng ha e batlo o dilane le di issues tsa lenyalo
kapa o deal le issues tsa commitment. Pelo e nyane doesn't allow people to deal. That is why ne ke bua ntho ngwe motho FM ka la boraro ke re wa tseba re etsa jwang re etsa so nka dime le lapi ke tsaba le letswa nka ke me le blue ona le batho ba tsamayang o ya lenyalong maruna ona le shele le koko kapa ga ke tlana a fihla lenyalong sa itlahlo ha o qala ho ba le challenge nyana they want to save them ba sebeletsa to save them batho ba ka ra lenyalo ka ra di relationship ba bang they want to save them batho ba batla jwa ba batla itshireletsa. Now you don't want to deal with the problem ha di qala di hlaho o sekolo pata wena ha problem e ha tla ba ke teng ebile wa ipaleisa di problem e wa ipaleisa wa tswa ipaleisa keng wa tswa ipaleisa keng ke re nna ntwe na ke tlo dilana le yona ke a tswa ho yona ke a itlwela you save yourself we close a problem e. That is why the relationship last because every time when there's a problem, you always try to protect yourself by we close and because you protect you concern you protect wena. And marriage is like a business. I want to musebetsi mane untso tseba hore hosane ho hanyuwa boss wa ka inkemetse you need to go o lo dilana le dintho tse lo kopana le tsona mo untso tseba you need to go wa tseba hore shasas boss wa ka ikwatile and we itse hosane hona le hearing ke yona hearing ha ona motho a reng hosane hona le hearing na ibile ke ba le ibile ke a tswa mo you go and face your problems and deal with the problem at how. But manyalo, we always want to save ourselves. We save a little relationship. Why? Because when you are not willing, you are not this person are willing to deal into the manyalo little relationship. The challenge is that it's like when you run a business. That is why about running, that's not the business. It's a makula fella le Nigeria about run the business because business is not the problem. Now we don't want to deal with the problem inside the business. That is why we do kwala. I know business here I'm frustrated. But there are people bansa by runner. The frustration but willing to learn and the frustrations of the business. So marriage is the same thing. And the commitment. Rebale le bazalana. Le na khale ke bale ki saver ke ukai. And how better we saver? Still you protect yourself, you save yourself. But yourself doesn't give you what you want. Yourself, haina marriage. Yourself, you protect yourself, you save yourself. You don't want to deal with the problem. Now you want to save yourself. Now when you save your life, now still also you don't get into the shokan. So ka di fuang ke lenyalo aya ba you yourself final needs for wena but choose yourself final needs for wena mara ke ma utlwa mphatio na utlwa mara but choose yourself ha o qetile ha ona motho a reng hi baby because o ka se re hi ho wena Mpo wa ile ba serious ya moruti a share tse. Hi, o ka se thole hi ho wena. O ka se thole good morning ho wena. O ka se thole how was your day? O ka se thole baby hle kokole ya ka hana start ka hle. Ke le re phone le botshepiso.
or share. And now, hona le batho bana ba re ba bitsang di-family orientated. You belong to the family. When a family is like a fish when it's in the water, I can't survive until metsi. Hona le batho bao you can't. But ba tsebe hore o miserable jwang because you are not in your calling. How kara ntho eo tshwantseng o be ka ro yona. It's like when o nka tlhapi o be ka thoko metsi o frustrate bophelo ba tlhapi. E tla bona ntse tlola because it's frustrated. When I about to be frustrated, you know why you're frustrated? Because you are a family orientated. You belong to the family. Like I belong to the family. That is why as Fabalani Bona Manyana and Tampuka Jemar and Sigmata Hotel. I get no ba moon, and I do honest. I get the phobia capa. Oh, Nisha. No, I will never survive now alone. I can't even enjoy Kilimon. Boy, you must be happy. You must be happy. It's right for but I beat it on family. It's right. But if you're called to be in the family structure, you don't survive. I'll be monad. You're never thought to monad. Give a little take pill and you're not in Kazar. You are not getting. Yeah, Luna, I get home in. Well, Luna Bomba Esther, I believe Esther Balabanyet. I get to be the bomb mema. Bomb mema de Lina. Whatever Sebele at Tempini Basnabana. I belong to the family. I'm called for the family. That is why I give you a could give up and come back and last table. Finish. Yes, we give up and never. The Kupanya Panya Kilimon, the heart. And as table it will like really bowling, turning a kilometer or Riona, the Ayatan. Yaure, Keseki Tabar Mosadia Lumua Campok. I can now pull a Halikilis. Where's the thing? Where's the thing? You pull up Usmaki, give his table to Akaquana. Like you must take your Usaka Mare, Kiano, Mutukonia last table, Barara Mushaba, Ashokis Tipio. I but to Lungeka Kululo. Kababos, Carusos novel, Hakam Poka. Ah, Bara, we am born on Tanabantu. Car Hakam Poka. Utensala. Ha, the Mutulus were begging Yana Naimo, and the rice is wake up to Kirbona. Carbona, and a good jet on a Hyteriac. Give out your guys, not say it's about Yalam Sadia one. Say it's harbor. Because how about summer and Basadi Hopo Shelibana? Kapakir Basadi fella. Leche, nothing. Kill it, Saba. Let's have a bashiman. So, get Taboya how, unto Naliona, how unto Limu, get Taboyana, how there. Outla, get Taboya how yen, unto Limu, Bunyano 80% their tabo, Kappa 90 get a Mushala. Mutabata Kapianagan. I feel that 90% done. Alpha tab. About 100%. Utabab guy. Guru or Joe Havataba. Ibile Ubonagari, Burana Jesu Askataman. Uto sing it and to think. Ufitla ed the Kayakana. Marmusanga Tola Tanya High. Ufitar Angalia. Also, Talita will auto thing. Many, let me simple how. Moshe, Kibana Bangani was about to money little Alinsira Segate.
never survive when you are a family person, when you are not in the family. Ha o kgone. Ke na lo sheba dikoloi tsa ka ke be ke di sheba ke re modimo bona dikoloi tsena di eme jwang. Ne ke na le van ya SS ne ke rekile. Ne ke na le van ya Ford Ranger e orange. Ke be ke rekisa ka SS, ke trade na ka SS. SS ne le koloi yana ka orange flat ya chef. Ke kentse di exhaust mpotse ke re ke tlo etsang ka yona. Ke re ke tlo tsamaya le mosadi wa ka yona e ke tlo monyala. Ka reka trailer ya bike. Ke re ke tlo tsamaya ka bike. Ka change bike ya ka ikenya di colors tsa SS. Hore ha ke tlo tsamaya le motho a ka re laishitse bike e tshwane le koloi gore di etse to match. Buchisha. Ha ona mo nkile ka ya ka SS e. Le ka trailer ya teng. Ha hona mo nkile ka etsang ka ya teng. Because kana go I did not have somebody khona go enjoy bophelo bo le le. A ja khona. Ka reka ntho di bike le a di tseba. Ka re no nna ke tlo enjoy bophelo ba ka. Buchisha. I said that lady nkileng ka utlwana le yena nana le di salon. Ke ena fela the rest di dutse man. Ke kalama fela ke le mong ha ke fihla somewhere ke bore ke gutla. A khone. Ka reka van yana ya ntho Legend 50. Ka re no Legend 50 ena jole ke tlo tsamaya ka yona. Ke hule trailer ka bike ya ka reka khumbi e nngwe tsena ka ikenya thoba re ka ikenya di meke ke re ke tlo hula di bike tsa ke tsamaya. Buchisha. A ke so e kae ka pakai. Ai soka. Because I can't. Like re ke tsamaya ke le one ke re ke lo enjoy. Ha ke fihla mo pele kwa ke a borea. Wa fihla dula restauranteng wa ja o qetile ka o shaba le di couple tse dingwe tso re bile ha ba tshwanelane ba. O mona o bitha. O bitha. O bohloko. I'm telling you bazana. Wa bona ke kwala ka mantswe yana. Tabene ya lenyalo. Ke kwala ka mantswe. Ke ne ke re bathong go dangerous ho se tsebe hore ke eng e matterang wena. Keep it. If you don't know what is matter when mattering you ke eng o dangerous. What's why? Because when re sena tšhelete re sena dikoloi re sena niks. Motho a senang koloi mo botse toro ya hae keng le wish ya hae ha ke ka bona ke itheketse koloi o tlo mo ke tlo thaba e reke e o tle mo re no nna bile ke batla sekolo ona nna ke batla go qeta di masters tsa ka le di engineering because ona ana ke yone metara e fulfillang bophelo e kwalang void ntate tsa mo di etsa kaofela o di bukeletso di be mona o tlo thola hore mari ya ntseng ke neglecta ya family ke yone metara ha o di enjoy sense di dutse mona dikoloi tseo ha o enjoy ntlo na le batho ana le batho maholo ba o enjoy ke bua pela ntate modimo next ke rata ntlo ya ka ke rata ntlo Gauteng ntlo ya ka Gauteng bile le ntle o feta ena ke double story entle bosle ke ba tseba ke ne ke change but ne re ha ke kena ka rantlo ne ke utlwa hore yo entle because dikoloi for me ko ona ke realizang se ke sebeditse ka thata hore mare ntho e matterang is a family and when o ka wa tseba ntho e matterang wa I choose. You know why? Because ke ne ke ruta ntho ke le life e nngwe ya TikTok ke re the reason why hona le ntho ke mape ba nthusa wa e ba le ya jwale yana ya habana haba qeta sekolo career exhibition ke botsa ke jwetsa batho ke re you know what is the purpose of career exhibition you must identify your career but it to identify
your career, a suitable career for you, so that o ske wa ya university for 2 years, years IT. Come around 2 years, going to realize that you have wasted your time. For 2 years, when you are social worker. You don't realize so Kenny, also in say 2 years IT, to happy or knocking on or getting king happen to say in bloco. Oh, utamuleta law. How rush about become Rafai 3 years? Law is not to a you are running all over, wasting your time because Obatan totally ring how we yet. Ibillion unto you yet, you found hot, Ilion unto you be it way. Ne a full filambo pillow. So when you don't know what in a full filambo pillow bow, or government since I got into that. And how particular the book letter said you do to realize a marasito. So that is why sometimes you must learn you open a luna route. Because Runa Gurnabana really say, didn't talk of Felarnan or kids on that metarang has a ready to score realize Marubanity female. And now, when you are not into something new, still like a rohim, you no longer how to enjoy. Because I see on you, at least some peace. Rakau fading talk of fella, dink a fella, but if Dintoten has it on a fulfill in your life, whatever little like a fella marbat, whatever until miserable. That is why when I about 1.9 kilometers, November Batla. Bob Power Baratos was no no Batamar. One only Alice. I said so, Alice, has you now. Equalant that void. So, la fella haka look at it to me this. How do you know that you are a family-oriented person? Because sometimes some people they don't know what is family-oriented. And being when because now got the barrier into close shop. If you are called for being Obakara family, like about why barrier. But while in the family oriented, about Mujola. Mujola Baunka Siras, Lamutaruno, let's take it easy. I won't easy. Ungudli, one first time. When I go, it's a boy easy. When I say it's easy. Yo, ungadi into serious our whole. About accountability, so what's that into thing at the moment? Because when I belong to the family, Arubenga appreciation be require like a Ay, nakanya lashe. Ene kitonya lashe, nakanya. Kenya lanta tumushis. Like abantseli lumela ditompo. Menwa lona tlotswa, unyala te itse tlonya. Like abalinyela di hulu o tla thella udima solo wele fatshe. Marunyala te itse tlonya. Na ka tsatsile le tla bona ke kena ka baka ke tsamaya le bona ba le babedi tse. Le mona le bohloko. Ibile tlamele patlele bo ditemana ra ipotsa Jesu o reng ka stepo tswang ho Jesu. Ibile yana ba clinics ka ntho tsa basadi yana ba batle le bona basadi mpotse. Mosadi ya no wa Mosamaria o ile a re wa mo stoka Jesu. Jesu a mo kopa metsi ga wana le lerato nana Jesu o tla mo kopa lerato. O kira o tlo kena ka rantlo ya hao.
Ho na le dijo, ho na le Alice, ho na le TV, ho na le DSTV. Mare be ka ro, e be ka re ha se ha hao. O ruta hore ho na le void. O kila kena ka ramkhukhu wa hao utlwa hore eish khukhu wa ka o motle mare there's a void. There's something e missang, e shortang. O tseba ka nako tse ding ho na le batho ba ratang le validation fela. O khalla fela hore ha o qeta ho tena ho be le motho a reng baby tena smart. You wish that just that validation. Hey, o tseba lona batho lona masistir a ba nkutlwe mo. Pasarane ke kopa re kwaleng ya manyalo ke fitile. As much as we can laugh about it, as much as we cannot take it serious. Haunzo bua so ke nahanne taba ya Ntate Moshisha Hari unza batla molekane. Now you can tell hore Ntate Moshisha, he is a family orientated man. Now le age high stop the void. Anang Leona, because now one can judge Ntate Moshisha bare, but he is old. We sakai linyalo. Ntate Moshisha ona le ntlo ka toropong, ona le matlo, ona le dikoloi. But all those things, le age, hadi mo stoppe hore abatle this thing, emo completang. Ona le dinto that does not complete him. Now oshota ka this one ilime. Now age hai mo stoppe le ing now ekare re ka dinka serious age santse re favorile Ntate Moruti ra leboa. O bua no, very powerful. Ene ba ka mmotsa Ntate Moshisha. A kre hona jolo dula le mong kapa dula le bana. O dula le mong. E jwang pain ya o dula le mong Ntate? Ntate Moruti ntho engwe le engwe e beang e dula hone. Ntho ka hantle. Empa neng ha ke fihla ne ke jwetsa Ntate Makgetha matsatsi a ho feta ke Ntate Makgetha. Ke nyonya ntlo ena jwalo ka ka re nka tswa ona jwalo. Hore ke dule ke le mong ka mo. Ke mola, ke khutle mola, ke Ntate Moshisha, o ke hlatswe. Ha ke batle motho a trekang kore ke nyekelo ke pelo ke mosadi motho eno. Lebaka la hore ke mo batle ke eng ke sa batle mosadi e ke tshwantseng ho dula le ena. Mara la utla guys. Wa utla Ntate Moshisha re a re ha batla motho a tlo trika tlo etsa eng. But o tenehela gore mara ke mosadi. So why asa thole mosadi ye leng wa hae? It's not an easy thing, guys. It's not an easy thing. And it's just that Baba Mbaluna mona le nahana hore being alone ke ntho e monate. Ba tsana ke kopa lo jwetsa neta ona to frustrate jwela ka eng. I trust me, especially when you are called for being in the family. It's not an easy thing. Baba Mbaluna o ka se utlwe no wa tswa bane because void ya no ikwetse ka bana. Ona le bana ba dula ba o keepile busy. Wait until we phumana le mongwe tla utlwa. O tla ya sasa lo khalla ho bonkgono bana ba sasa le bontate moholo o tla ba lo ba free ya sasa man le fotse live. I love you kala o bona. Bona mpona metla. Le wena I love you. Pasana na re bueng ka appreciation. Because la tsaba tsatsi lena ke tshwantse ke appreciate ke reke. Hona le batho ba cleanang kereke. Ha ba ema ka maoto ka ba teng kaofela. Ba cleanang kereke. Wane ke ane. He batho na ba lo file. Ba ba kae 1 2 3 4 5. Ba ba kae 5. 5 1 2 3 4 5. Ba shota. Batho ba lo file tsatsi lena. Okay. Bo mama ba emeng ka maoto. A ke le fila ile tšhelete. Nkgono mamela. A ke le fila ile sente. Ntle le o le leboa ka nako nngwe ha ke mohlang ke khonneng ke be ke le rekela dijo ke le fa grocery. Ke kopa o bua pontsheng ya batho ba mametseng kerekeng ena
re ka bona batho ba letsang ba le bohlokwa, re ka bona batho ba binang ba le bohlokwa. Hona le mantswe a Ntate Mpoba na rata wa bua, Pastor Mpoba, Bishop Mpoba. O na re, when o letsa o sheba ho thekeng drama ya e bitswa ntho instrument ya jazz kapa ya whatever, ho na le dikatara tse kgolo, ho na le di-drama di kgolo di a bonahala, ho na le di-keyboard di kgolo. A re mare ho na le ntho tse nyane tsena tse tla thola hore e nyane, ho na le motho a e tshwereng fela a ntsa re. A re ntho eo because e nyane batho ba e tsotelle, mare ke yona e completang the song. Hoja ino le siko modumo ono, pina ena ene ke ya ba monate. Mare monate wa pina ena o etswa ke ntho e nyane because batho ba focus in dikatareng because di kgolo. So le cleaner kereke bomme bana ba tla Tuesday o mong le la bokae le Friday ba tlo kunma ka kereke ba ikunma ke ba salon ba etsa ba cleaner re sa ba botsa re sa ba kopa, they come sometimes ba tsama ka maoto hlala ke ba shebile ba tsama ba dula hole ba bang shebang khono ya no mo ka shebo bon khono ba le bontate mo lo hlola o tla le wena ntate mo ke go bale shebo bon khono ba kunma ka kereke ba ba hole, they come every time to make sure that ba clean kereke. And re leba modimo nna personally ke leba modimo ka lona because ha re tla rona re tla sentse re tinne sekolo re le clean re kena ka ra kereke sekolo ka baka la lona. So ne ke re tsatsi le nna ntate modimo a le hlololo fatshe haholo ka nna le ka dula fatshe. Re na le batho bana ba na le batho bana ba cleana jarta ya kereke ba kae? Tate Dieke ke Tate Dieke le ma Busetsa bontate bana ba babedi ba zalwana ba le babedi, they come to church and clean the church. A ke so ba kope a le bana kereke dula le sekolo tsena ke baka la batho ba a ke so ba kope so ba a ke ba patala, don't pay them, but they come to church and clean the church. Letsatsi lena le re appreciate batho rata hore thank Ntate Dieke le Mabusetsa le ha o hannwe. The devil is a liar. Robe a re a pele Mabusetsa, re a pele re a lemala ba re hana ba re lahla ho etsuwang mara re a pele. O bona Mabusetsa ku jwetsa o bona motho o hanne because ha ona tšhelete, wait and see o thola tšhelete fela o be le breakthrough ya tšhelete o tlo batlwa ke ena motho a nang tla sa utsotelle le ba ba he ba ntse ba sa utsotelle mo modimo a le hlololo fatshe tsatsi lena le ka dula fatshe modimo a le hlololo fatshe. Re na le batho ba boraro, re na le batho bana ba boraro ba ke batlang go leba modimo ka bona tsatsi lena e re batho bana re leba modimo ka bona. Re postponile letsatsi la rona la appreciation tsatsi lena, that is why kereke ke tšhentšhile ke reng ke mpe ke bue fela because ne tshwantse be re ke letsatsi la appreciation tsatsi lena Shepherd pe banong ba nkopile re postpone because batho ba bang ba tla ba tshwantse ba appreciate we. Now hona le batho bana ba ke batlang go leba modimo ka bona, bana ba tlang kerekeng ba practiceang neng o thole ba dutse ba le bang neng ba phoquwe ba bang ha batla batho ba binang di worshipara
emang ka maoto hle. Guys, without you, kereke ha e no ba kereke. Solanka programming, hanse rana programming, ke lona ba etsang re kereke e monate. Ene ka re le ka bona bohlokwa ba lona hore le bapala role e kae, because re natefela ke kereke ka baka la lona le batho ba letsang, ke kopa le bona ba eme ka maoto. Maloisang re leboha ntate Modimo ka lona guys. O ile batla o ntshokodisa mare o entse hangwe kapa bedi ntho ya o ntshokodisa ba o stopile. Ha hona ntho e monate ho tseba hore le teng le ha ke sa ha ke le follow ha ke etse follow up hore le teng le etsa o ka wa di-drama le yena ka mokgwa le motho le yena ha bonahale. Mfana ka re leboha Modimo ka lona guys. We thank you so much. Without lona kereke na eno ba kereke. Nix. There is no way. Ka nnete re leboha Modimo ha ke ya ba kereke. O ile wa bona nnete ngwanaka le Pontsho le ke mang Mamodupe a le a bitswa le bone tlhoko ke a le fila hore ha le tlo dula fatshe le lona le ka contribute ka ra kereke. Hona le batho ba nkwatisang ba e ka reng ka ba tshella ha le phirima. Ba tswe ba latotswe. Most ya batho ba sa nkeng karolo ke bona ba tshwana le di-complain ho feta. Because when o tshwana le when o shebeletse ball. Tsa mo sheba batho ba dutseng di-standing man ke stand. Di bitswang di-grandstand. Tsa mo sheba ke bona batho ba dutseng ba shebeletseng ba shebang di-mistake. No wa bona bolo yane nka ba ikobile. Tsa e re alo kena yena. Ena ha o mo sheba motho a re bolo nka ba ikobile o motenya ha gone le go beya yena. Mare ba accuse ba rena le batho ba jola ka ra dikereke mosebetsi wa bona go dula fela ba supe diphoso ka ra kereke. Mare ntho a nka be sa etsuwa tsena nka be but mohlang lekela emang ka motula ba karolo ya kereke o tla bona hore di mistake tse mona tse ding a re iketse ha ba o di bona ke hore fela di ne di hloka wena o tlo re thusa ka tsona hore di se ke tsa etsahala. Ene ke rapela ka lebitso la Jesu hore batho bohle ba nang le bokgoni. Don't wait as re tlo kopa hore o contribute. Ntlo yetsa mohlala ka mistress a Sunday school. Ke kopa ba eme ka maoto le bona. Ba bana bomme abantu ba ma mistress ba Sunday school. I did not ask ya ke tlo ba kopa. Mare bona ba ile ba bona hore there is a need in the church. Ba tlo nka karolo ka ra kereke. Re leboha Modimo ke le ba bang ba batho ba ke le hlomphang ka ra kereke. Ka di December le etsa bonnete ba hore le bana ba lona le ya ba travelisa le ba isa kae le etsa hore bana ba enjoy ye kereke. Ke ya le hlompha le lona haholo le batho ba binang guys le batho ba letsang ka nnete ntate Modimo le hlololo fatsa haholo a tseba se fapang ke proud to ka lona le ka dula fatshe ma Sunday school ma mistress ma Sunday school ma Modimo le hlololo fatsa haholo ka nnete ke proud to ka lona mesebetsi ya lona ke bona baneng bana ba lona ba nehela ke emisa koloi ka ntle ba be ba santse ba tla ba tlo nehela mphonto ne tshepui okay ba nehela le ba ruta dintho tsa right le ba ruta Bible. We thank God ka lona Modimo le bless haholo. Then re ba le batho bana ba pheyang ao bathong a ke le eme ka maoto bomme ba pheyang ba shota le hoja e diphofa di dule tsa mona di beke tsa bona di tla di le empty mara ha ba tsamaya o bona bile ba imetswe mema matsotso na tla ka vene pele a emisa pela le matila kitchen hore re ske ra bona ho etsalang ka mang. But we don't pay these people.
Qetang every day ba mona ka sonta ba phela bonkgono ba hlokometse bonkgono ba phela bonkgono hara beke re a phelwa mona bomme bana ba yatla ba fihla ba pheya re je re na le bana ba dulang mona ba di shelter mme mantho ka yena ke mona mme ema bomme ema o tla utlwa bohloko se ba bile ba phela mona ntse ke nagana gore motla modimo a re fang tšhelete re ba etse dirumunyana mona ka nnete you go guys these people they serve this church ka pelo tsa bona kaofela and ke feel gore today ke beela dintho tsohle ka thoko I want to appreciate you guys I want to appreciate you Sefapano I want to appreciate you to an extent le nna se ke tla ke tlo ja kereke mona ke a ja ke na le ba jwetsa ke re ke tsileng ke kopa go tlo ja kerekeng ke a ja wa jwa kerekeng mona re a ja ona le batho ba tlang ba tlo ja we thank God bo mmele bontate ka nnete ka batho bana ba itetseng ha kana bana le malapa mare ba sia malapa bona ha ba qetile ba hlokometse le bana ba dulang mona re a ja ka nnete re nonne le bona bomme ba pheya le ba bona bana ba sesane no matso kaofela hle re a le bo modimo a hlonolofatse haholo ka nnete then be re ba le Ntate Pebane le tshwarene le mosebetsi o boima Shepherd Pebane the leaders emang ka maoto di leadera tsa di group di leadera tsa kereke emang ka maoto ntwe le tshwereng e ka le isa jwaleng e ka etsa gore utlwe gore galla glasenyana go sebetsana le batho is not an easy thing le sebetsana le ntho yeo ntate modimo a reng ke a itshola wa ine ke etsa ke motho fela yeo ntate modimo a reng I regret wa ine ke mo bopa in the book of Genesis modimo o na le maitsholang teng a re I regret wena so go sebetsana le batho ke a tseba di group tsa lona di a le sokodisa di le mamele ha ba participate a ba etseng ke bone le maobane ne le bitse bomme ba tlo kopana mona ba bang ha batla next ha batla next ha ba itshwenya ha batla batho na le lona ba tlile maobane ba tle eme ka maoto le etsa bonnete ba hore everything ya etsa and ke re ke na rana ka bakala lona ha e ba re ke ra bua nnete because nna batho ana ke ba tsebe kaofela mare lona le etsa bonnete ba hore le tsebe batho re le ba modimo ka lona ka nnete so lampele ke it's frustrating go sebetsa le batho very frustrating and ke a tseba re ha easy Sefapano mare modimo a le hlololofatse re a weka lona modimo a le hlololofatsa hona re na le Mina Maina hai wena nako tse di ke na le gore ke o rapele gore o nyalo ke raya ke motlwele what if o tlo thola ntate ya manganga fela sa batleng mosadi yona this woman bazalang bathroom ya ka ile etsa bonnete ba hore e ba right a le one a emaka motho le one a etsa bonnete ba hore bathroom ya ka ya shebala e ba le everything o ihlokometsa reka dintho reka di vase baka reka dintho everything hore ha qetile a kena project ena ya ke nna na ntsha tšhelete o nna ke phela bonkgono hore every Sunday bonkgono ba je breakfast o ile eng ka Mina Maina a re ke kopa o eng ka project eno ke le o ntse e etsa le one ntle le ba sebetsang motho ya patalang ya ntshang tšhelete Ke nna papa. project ya bonkgono o inkile le mo a re ke kopa o etsa ke yena a rekang dijo a ke sa reka dijo tsa bonkgono ka sonta ke yena e etsang a le one ka tšhelete ya hae hai a ke tsele ro rapelle kapo so tla kopana le ntate moshisha ka ntle le buisane le supporta ba e supporta Mina Maina today ke ne ke re fela thank you bazalang thank you so much thank you then re ba le
batho ba tlimo ho na le batho ba etsang di-washini mona ba hlatswetsang bana ba sebetsang ba le ntho kana ke mmemang mme ema wa nhlomola bazalwane mme ema yena o wese le bomme ba bang mme ema o tla theola dikgaretene a di hlatswe a le mong o tla thuswa ke batho ba babedi fela ba bararo ke ba mong ba hlolang ba mo thusa mme manda ba le bararo ke bana ba cleanang ba tla mo thusa ba hlatswa dintho ke bona ba sebetsang ka rakereke ba cleanang ba etsang everything mara ba qetile hape ke bona ba hlatswang di-curtains ba etsang eng we thank God bazalwane ka batho bao emang ka maoto modimo o kgotswa lehlohonolo la fatshe modimo a lehlohonolo la fatshe ka nnete mme ema le yena o mona every day yena every day bazalwane I so wish gore tsatsing lena ke le bone gore ho na le batho ba nkang kereke ya bona very serious ho bona ha se kereke ya o tla fela ba tlo rapela le ho rapellwa but they always make sure that everything ya kereke ya bona e ba right we thank God modimo o hlonolofatse mama a le hlonolofatse haholo bana ba ka nnete modimo wa kgotso a le hlonolofatse haholo we thank God ka nnete then be re ba le batho bana ba ntho ba team ya kereke kopa ba eme ka maoto Mamjalefa Lerato Tshepiso Katlego le Pheko le Matshidi le James Amotso ba le maine emang ka maoto guys ba bang ke di-security tsa kereke bomme le bontate ga le tsebe batho bana ba bohlokwa jwang to an extent but it's a huge relief on Boslike. They just run the church. They make sure that everything is done. Bonabata every Monday to Monday. Bonabata waits. Slike ntlele lona bana beso nka be kereke na isukule. Lona ibile wese lona ho nona le batho bana ba criticize taba o sebeletsa kereke. Ba fila hore le senya nako ka o sebeletsa kereke mara ntse le dutse letsatsing le. These people, ke bona ba ranang kereke. Ke bona ba ranang everything ka kereke. Ba theola Monday to Monday. Ha isale ke sebeletswa ke batho bana. Ha ke soka ke ba le di problem tsa hore ke jwale tshwantse ke lo ba lata ha ba lo fa ba etsa. These people they just come. Ke ba push bazalwana full time. Re le ba modimo a holo ka lona. Le bapala role e bohlokwa haholo e bohlokwa haholo and ka nnete bazalwane ba really vile a ke worry ka next now Silike le bo Mamjalefa ke bona ba ranang le di shelter banka bana ba ka se dumele hore ke mosebetsi o mongata jwang o etsalang wa shelter o tsebe hua bo dikhoto o ema le boxong o nka kano o nka bana le di problem tsa bana bana di etswa di dilana le bona nna ke qadile shelter mara di problem tsa teng a ke dilane le teng di dilana le Boslike ona nako e ke re ho bona a ke le tsamaeng le loja man hantle be ke ba bribe ke ha ba ka ba lo ithabisa because stress sa mona se a tshosa sa di shelter bazalwana sa mo yo ke mosebetsi o mongata mara I'm telling you Boslike ba eme ka maoto when bana eno tsa Silike o iketseitse ngwana le mong because ha rate le bana ha qetile a fasa le fitwa ke tsebile le kae le Mamjalefa o iketseitse ngwana le mong ha ba batle bana maro no bana le boikarabelo ba dula le bana ke bona ba etsang bana ba phele ba etse eng ba hlokomela bana nako tse ding ye ra ba njwetsa mathata bona ba kopana le ona mana ke re ka ne di ke utlwa bohloko mara be ke re tla reng nna modimo intse hore ke se ka ba le popelo otherwise ne ke tlo nyantsha bana le matswele so we thank God bazalwane re leba modimo ka tsele makatsane ka batho bana we thank God ka team ya ka batho ba bina se ke le hlalositse kaofela ke re bazalwane then
Ki kgethile di shepherd le di sia. Ha ke soka ke ba fa di task. Bona ke kopa se ka bua ka lona because re tlo kopana le lona tsatsing lena. Ne. Hape ke ba mang ba ke ba lebetseng hleng. Di ashara. Mang bana ba ka man. Di ashara. Hey bana ba matha hore be ke ba utlwele bohloko ha ba mathe di ashara. Yo. Di ashara le bomme ba hlinang mahlatsa. Ha le mathe ka dikuranta ba kae ba mahlatsa? Ke ba hey batle ke le rekela drink mara ke dana se ke ka etsa jwalo ha ke batlo le blessa ka bonna ke batla ntate modimo le hlonolo fatshe Asaf modimo le hlonolo fatshe hlabana ai media ba kae Paulo Fayan ba media bona ba e sabotage media ya bona banahana bona ba ntenela ntho e one bona mosebetsi wa bona ko re hlahisa tje mare days ha o ya Facebook ya rona o ya TikTok ya rona there is nothing interesting ke batho ba media there is no caption there is nothing short video next ka se dithole letsa kereke next but di ashara modimo le hlonolo fatshe ka boitelo bo le boetsang le lona media as much le re sabotage mare modimo le hlonolo fatshe ka nnete God bless you bana ba ka then ke bo mang hape ba ke ba sile morao bo mang lona Eman di love giver hleng Eman ke batla kwala kereke di love giver hai mpele re etsetsang yona kapa le smile ho nna fela ba smile ho nna fela ba smile ba thunga fela modimo le hlonolo fatshe love givers re leba modimo a holo ka lona ha holo because you know lona mosebetsi wa lona ke eng is either ku kwala dipelo tsa batho kapa ku di bula batho ba qalang ho tla because ba welcome wa ke lona hai a le tsebe ntho le etsang e kgolo jwang and when o fa motho le rata qala o fihla o mo etsa re motho a enjoy kereke di tloa fela God bless you guys man ana ba shapela matsoho le mametse bazalwana intercessors emang ka maoto hona le di intercessors tsena tse ding tsa thaba ai bana a so bone batho ba dedicated jwalo ntho kana mang male bohang dena o kae o ile hae wa bana bane bona a so bone batho ba iphileng mosebetsi jwala ka bana they always go to the mountain by thabeng full time to pray for us which is pula ena ka bona ba feta mona ba ya thabeng mane kereke na satano batla ho ikwala satano thibela batho mare dithapelo tsa lona ntate makgetha kaofela ha lona kaofela ke yone ntse etsa hore kereke na ntse e eme tjena re leba modimo ka lona haholo se fapana senior makgetha sia ba ntuke shepherd ba ni shepherd makgetha kaofela o dineo modimo khotsa le hlonolo fatshe guys tswelang pele o rapella kereke re le etsa ntho e thata ha ona ntho e bima jwala ka thapelo guys hai ana that is why le batho ba tshwantse ba ithapela they can't pray for themselves because prayer is not a pap and milk bazalwane and to have people but
ba tsamaya ba lo rapella. No, we need to stop everything and appreciate these people, bazalwane. Because ho hloleha rona ho ithapella. What about motho a stopa mabaka a kaofela ba lo rapella? That is why wa bona these people bana ba cleanang bazalwane, bana ba hore ke ba emiseng tsatsing le lona batho ba ka rakereke le tshwantse le hlokomele batho ba le ba rate, because ke bona ba etsa hore kereke ena e nne be kereke. A le nkutlwe ne? So utla statement e sa ka ke ene ke bona ile ya nkutlwa. Just to ithapella, it's difficult. But for a person anke that step sa hore yena rapelle, it's a ke mosebetsi o moholo, because prayer e boima le ho rona. Ke mang ya utlwang phati yona bazalwane? Prayer e boima ho rona. Ha o itse rapella re dula re kgathetse, Satan wa re frustrate re na le mathata, but there are people who are praying for us. Ka nnete re leba modimo ka lona. Modimo a kgotsa le hlonolofatsa haholo. A le hlonolofatse haholo. Modimo a le hlonolofatse sefapano. Ka nnete. Ba o qetela ke bo mang ba ke ba lebetseng? Protocolo ya ka. Emang protocolo ya ka. Tsatsing lena ne re fela modimo a kgotsa le hlonolofatse guys. Ka nnete modimo a le hlonolofatse bontate le save bophelo ba ka hore ke se ke ka nna ka tenwa. Modimo a le hlonolofatse ka nnete bontate bana ba matha hore fihlela le nna o kutle ke se ke sa rate, ba phumula dieta tsa ka, ba etsa everything good hore eish ka nnete ke ne ke bontate bana le basadi ba bona ba le ba nsefang ka yona nako tse ding ba nhlabisa dihlong, ke be ke tiiseditse fela mara ke be ke re ke ho serve ke role e kgolo ka tsela makatsang. Modimo ba bless haholo bazalwane. God bless you. Ke le qetile ne? No, ke tlo qetella ka bona bana ba membership, because bana ba phuta membership ne ke batla tlo ba kinyeletsa le batho bana ba ntsha membership. Ne ke batla tlo wa tseba batho ba ntsha membership ba tshwana le batho ba hlokomelang nna. That is ne ke batla go qetella ka bona, because batho ba ntsha membership ya lona ke yona e re sebedisa mo patala Motheo FM. And there was a time when banana tla bana le stress sa patala Motheo FM. But ha ke tsebe bo mama pe bane le mo mema mamthipane ba etsa eng, ha ke sa utlwa stress. So hona bolela hore hona le batho ka nnete ba ikemiseditseng. But when you pay your membership, you don't just pay a membership for you, but also you are contributing tabeng ya radio, because re patala Motheo FM ka yona. So we thank God ka batho bohle ba patala membership. Emang ka batho ba patala membership. O tshwara maphuto wa ka ke lona fela. Le ka dula fatshe. Batho ba sa patale membership le batjha emang ka motho kaofela. Batho ba sa patale membership bana ba dutse emang ka motho kaofela. Ke kopa le botsa molaetsa wa lona o reng ho rona ha le sa patale ile hore le ka hore jwetsa hore lona le maphuthe wa Victoria. Gore ke etsa molaetsa wa rona o reng bazalwana? O re lona le maphuthe. And on Albanza Baduzi fast. Capaluna, Libaye, Haliweliki Rekin, and Ali Namolican Antin. Antin, Babanduelaka. Casana Kitlekas canto, Casveteran and Nikitin. Did you push in that day? Get Imeke, and two exciting well a kind. Don't will always at me well like I get it. About Hiroha. But we are not going to do that. If a member if you are really, you consider yourself as a member of the church,
a le sa hlola le dula fela Bethlehem's membership. Ba bang bona ke a tseba le a sebetsa ba bang. For you re ska ntsha membership, why? Why science? Mama tia kereke makae? 1, 2, 3, 4, a 4. Le wena tsatsi le tla le wena. Tate ntho le ka ke la apara uniform tsa kereke fela qetile be le santse membership. Membership e bolela hore you are the member ya kereke ebile ha e tla ba ke teng wa contributor. A le sa hlola le mphoqa bazalwane. Ke expectile bona le etsa jwang le patala membership. Ke a kopa bomme ke a le dumella ha e ba sena tšhelete month end dumela motho ya ntseng a o freya ha qeta o fa tšhelete ya membership bo mo blocka. O bo mo blocko lape. Batjha ntshebeng bana baka. Ha le tlo njwetsa hore ha una mohlang le tshwarang tšhelete. Batswadi ba rona ba le fe tšhelete. Ha le tlo njwetsa ntho eo. I'm expecting you hore le patale membership from today ho ya pele. Ke expectile o bona batjha ba kereke ya Victorious ba patala membership. Ha le tlo njwetsa hore lona ha le patale membership. No, ba ka se hlole ke tšhelete ena ntate. Bana ba ka ke le expectile. Nka se dule ke le rapella every time ke le rapella ke le thusa when le na le di attack le le demon possessed ke na le rapella. But be le hloleha ko le nsebedisa le se maphuthe wa ka mantsoma. Hona o bolela hore le maphuthe wa ka. O bina jwang o sa tshwara o sa ntse membership. O ela kae? Ke etsa mohlala fela. Batla bona membership. God bless you. Ba o qetela. Ba o qetela. Batho ba ntshang boshume emang ka maoto. Guys, let us be honest. Bona few people ban boshume. Few. Boshume ke eng? Malachi chapter 3. And the runa kara kereke ya runa. Agree iri Malachi chapter 3 verse 10. Iri tlisang karula leshume. Or dijo di be teng kae tempeleng ya ka. Runa, we are doing that in this church. That is why reka grocery batho ba ya ja. Hona le batho ba dulang shelter ba jang. Batho ba tla mona ba cleanang ba ya ja ba phela. Re ja kaofela mona kereke. So it means when o ntsha boshume, you are full. Runa kerekeng ena ha ke nke boshume ba lona be ke lo boja fela bazalwane. No. I'm also contributing ka ra kereke hore batho ba je exactly into ya Malachi chapter 3 ke etsa. Now, batho bohle ba santse boshume emang ka maoto. Le batjha le tshwara tjhelete le lona. Boshume ke motho e mong le e mong ya tshwarang tjhelete o na le 10% o ye. Ha e ka ba hona le mohlang o tshwarang 10 ranta, o tshwara ranta ya 10% e teng mo. If o tshwara 50 ranta, o tshwara 5 ranta ya boshume e teng mo. Kereke kana bazalwane ba le santse boshume. Eo le tsebang hore bo sebetsa ka ra kereke. Tithe ya lona e sebetsa ka ra kereke. The whole church. The whole church. Le ba kholang, le ba thewelang.
Kapa ke tswe TikTok-ong ke bue le lona ba. Kapa o le ba TikTok go ba ntse ba nse ba re. A bona ke na taba le bona. Because ke a tswa ke na le maphuthe wa TikTok-ong le Facebook-ong. Bo mme le bontate, let us be honest. Let us be honest. If listen to Bushumeleri, ke re ke ranwe jwang. Au batho le ba sasa. Ka tshente le fumana fela ntse le ipaqametse fela e be tloka. 10% ya sasa ke bokae? Ke bokae? Bazalwane ke kopa se ra hlola mbretsa jwalo. Bo mme le bontate ke a le kopa. Ke a le kopa. Bona most ya lona le a sebetsa. Bona batho ba emeng mona boholo ba lona le a sebetsa. Boholo ba lona le na le di business. 10% ya rona e re thola mona. Ke yena e fepa batho. Ya re fepa, e fepa le batho. And kana go tse ding rena lo rekela batho ba cleanang grocery. Bazalwane ntshepise le ya sukulu wa vandag. God bless you. Here's a hoba irieza homa sinyani titu ho kameto hazoibona Jehovah, He is Tela manyolo. Manyolo e tsang lona ka ntya le bina. Okay, ke na le 20 minutes be ke kwala. Tatsinena ne re appreciate ba sebetsa. Ba servang kereke ya Victorious. Le ngutla bazalwane le ba inehetseng. And this time ke expectile bona batho ba emang ka maoto. Le lona batho ba soka ngwetsi ba hore o ka o batla contribute mara ha o tsebo qale kae. O tlo etsa jwang? O tlo office
o boya o bo seleke ofising bore le nna ke batla nka karolo ka ra kereke ya ka ya mang ya hao ya mang bazalwane ya ka e bue ya mang bazalwane. Now ke kopa re bale temana e le nngwe. Genesis chapter 29 verse 15. Genesis Genesis 29 verse 15. Genesis 29 Yaba Labane o re ho Jakobo ke 15 ka ha o motjhana wa ka ne na nkao o ka ntshebeletsa fela mblele ko le fe bokae ne ke makampalang hape o dine o come on. Verse 15. Yaba Labane o re ho Jakobo ka ha o motjhana wa ka na o ka ntshebeletsa fela le baradi ba babedi lebitso la moholo e ne e le Lea. Shabang bazwana na re qale mona. 1 Labane o batla Jakobo mo sebeletsa buang le nna bazwana. Labane o batla hore Jakobo a etse jwang a mo sebeletse. Ya pele Labane o re Jakobo na o ka ntshebeletsa fela na ha qetile ba re but mplelle hore ko patale bokae. Mameleng, this is very powerful. Because ke batla le bontsha hore bohlokwa ba o appreciate motho ya eo o mo hlokang. Bohlokwa ba o appreciate motho eo o mo hlokang. Kopa repeat. Bohlokwa ba o appreciate motho eo tswa yo mo hlokang. Wa bona bazana, if it ntwe shapang batho ke ena ya hore ha re tsebe o motivate batho ba hore ba hlokang, and ha o mo hloka le ya o thusang ka dintho, just to motivate motho yo mo hlokang le ya o thusang le o ntsong o tlo mo hloka for dintho tse itseng. Bazana, if you khona into ebetha abantu abamnyama especially runa ke ya hore we don't know how to motivate batho ba re ba hlokang. Labane o re ho Jakobo actually nkare o ntshebeletse mahala, but I don't want that. Wena ke kopa mpolelle hore ko patale bokae. Bomme le bontate tlong ke le jwetsa. Wa bona batho ba tlo criticize ka tswa le no ba tlo criticize Facebook mona because hape ke tlo bua dintho tse itseng ka nna ke be ke bua ka lona le lona. Ke mang ya theohelang somewhere magweng kapa ya volunteer somewhere ya sa patalwe? Ya sebetsang somewhere, ya volunteer somewhere. Ha ona dipleke mo volunteer teng. Di teng mo ka kgona ngwe ya volunteer di teng. Why resai? Why resai diplekeng tse volunteer ho tsona? Why resai? Because hona motho ba batlang ho volunteer, hona motho ba batlang ho sebetsa sa patalo. And that thing, because ke a tseba hore hona motho a batlang ho sebetsa sa patalo, that is why bo mmele bontate I make sure hore batho